mwagize umugisha ukomeye kugira impano y'Imana imeze kuriya. Tunashukuru Mungu. Hanyuma reka nshimire abamama bateguye igiterane. Nishukuru wamama walioandaa mkutano. Muntiza amashitu yabaye. Tuwapigie makofi. Hanyuma ndashimira abashumba b'itorero bazi gukoresha impano ziri mu itorero. Nashukuru wachungaji wa kanisa wanaojua kutumia karama zilizo kanisani. Kuba barabiteguye bakabemerera bakabashigikira. Kwa waliandaa. None mubakomera amashi. Wakawaunga mkono pia muwapigie makofi. Hanyuma ndashimira mwese rero mwaje. Nashukuru nyote sasa mliokuja. Kuba tubanye uyu munsi ejo tutari turi kumwe. Kwa wale tumekuwa pamoja leo na jana hatukuwa nanyi. Bampaye intasho njya kuza mwakira intasho zabo. Wamenipatia salamu nilipokuwa nakuja, mpokee salamu zao. Hanyuma kubambonye bwa mbere nitwa Desire. Kwa yule ananiona mara ya kwanza, naitwa Pastor Desire. Ni mwene so muri Kristo Yesu. Mimi ni ndugu yenu katika Kristo Yesu. Abamama bantumira. Wamama waliponialika bambwiye kuzabaganiriza kugukunda no kuganduka. Waliniambia ni wanenee kuhusu kutii na kupenda. Noneho ntekereza ko nzaganiriza abubatsi ngo gusa iteraniro ritarimo. Nikafikiria kwamba nitaongea na wale tu wako ndoani kama si baada kawaida. Noneho barambwiye ngo kuwa kane ngo nzatangira kwigisha ngo ni mugoroba kugera uyu munsi. Kaniambia nitaanza kuhubiri Alhamisi hadi siku ya leo. Noneho ndibaza itorero nzayigisha gukunda no kuganduka. Sasa najiuliza kanisa nitalifunza kutii na kupenda kweli? Mbaza umwe mu bashuma ndamaze se hari indi ntego mwateguye ku ruhande. Nikauliza mchungaji mmoja, kuna mada nyingine umeandaa kando? Ambwiye ati urakomereza aho tu. Kaniambia wewe utaendelea hapo tu. Banangiye kuvangirwa. Kaanza kuchanganyikiwa pale. Nibaza ukuntu ndi bwigisha itorero kuganduka no gukunda. Kajiuliza vile nitafunza kanisa lote kupenda na kutii. Ubwayo ni intego igoye kuvugaho. Hilo kitu ni mada ngumu kusema. Kuvuga ku gukunda no kuganduka. Ni vigumu kuongea kuhusu kupenda na kutii. Ariko nanone kuba twatangiranye nababwiye ko nifuza kubivuga mu buryo bubiri. Lakini niliwaambia natamani kuyanena kwa namna mbili. Ejo kuwa gatanu twahuye n'abamama. Jana Ijumaa tulikutana na wamama. Twarebye kuganduka. Tuliangalia kuhusu kutii. Ariko ijoro ryabanje kuwa kane twaganiriye n'itorero uko dukwiye kugandukira Kristo. Lakini siku ya Alhamisi tulinena na kanisa vile tunafaa kumtii Kristo. Hanyuma ejo ni mugoroba twaganiriye n'itorero ryose ko Kristo yacunguye itorero. Jana jioni tena tumenena na kanisa lote vile Kristo alikomboa kanisa. Ari amagambo ari muri mu ntego yacu nkunda uburyo yanditse. Napenda maneno katika mada yetu na vile yalivyo. Biblia yabwiye abagore kugandukira abagabo nkuko bagandukira Kristo. Biblia inaambia wake kutii waume kama vile wanavyomtii Kristo. Hanyuma ibwira abagabo gukunda abagore babo nkuko bakunda Kristo. Kisha ikaambia waume kupenda wake wao kama vile wanapenda Kristo. Hani unashaka kuinjirira. Pale ndipo nataka kuingilia. Dukwiriye gufata urugero ku kintu cyose kuri Kristo. Tunastahili kuchukulia mfano wa kila kitu kwa Kristo. Yani ibintu utakorera Kristo ntuzabikorere na mugenzi wawe. Vitu ambavyo huwezi fanyia Kristo usifanyie mwenzako. Ikintu utavuga Kristo yumva ntuzakibwire na mugenzi wawe. Kitu huwezi sema Kristo akisikia usiambie mwenzako pia. Hanyuma ejo navuze ukuntu Kristo yasize byose akaza kuducungura. Jana nimesema vile Kristo ameacha vyote akaja kutukomboa. Hanyuma nifuza gukomerezaho. Natamani kuendelea pale. Efeso 5:31 na 32. Waefeso 5:31-32. Efeso 5:31 na 32. Waefeso sura ya 5 mstari wa 31 na 32. Haravuga ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo n'ubwira bukomeye cyane ariko ibyo mvuga byerekeye Kristo n'itorero. Amen.
aya magambo tuyasoma gusa iyo dusezeranye ubukwe. Haya maneno tunayasoma tu wakati wa kuunganisha ndoa. None ngiye nyasomye mu iteraniro. Sasa mimi nimeyasoma kwa ibada. Hanyuma ingingiri bundengere ni murongo wa 32. Ile itanisaidia ni mstari wa 32. Ibyo n'ubwira ubukomeye cyane. Inasema siri hii ni kubwa sana. Ariko ibyo mvuga bali yale nanena byerekeye Kristo n'itorero. Ni kuhusu Kristo na kanisa. Yani ndashaka kwigisha itorero gusiga kubana na Kristo akaramata kuba umubiri umwe. Nataka kufundisha kanisa kuacha kuishi na Kristo milele na kuwa mwili moja. Abo twahoranye mu bubatsi ngo twabiganiriye mu bundi buryo. Wale tulikuwa nao asubuhi tumeongea kwa namna nyingine. Ariko ngenda ndashaka kuvuga ubwira ubukomeye hagati ya Kristo n'itorero. Leo nataka kunena kuhusu siri kubwa kati ya Kristo na kanisa. Ejo twaganiriye ko Kristo yasize byose akaza kudushaka. Tulisema Kristo aliacha vyote akaja kututafuta. Cyakora Paulo abivuga nawe bishobora kuba byari byamurenze. Paulo akiandika naye labda alikuwa amemzidi. Yaravuze ngo ubwira ubw'Imana burakomeye, Imana kwigaragaza yambaye umubiri. Alisema siri ya Mungu kujidhihirisha akiwa amevaa mwili. Yesu kuba yarasize byose akaza kudushaka. Yesu kuacha vyote akaja kututafuta. Mu byukuri tuzabimenya nituvina. Kweli tutayatambua tukitoka hapa. Ariko tukiri inaha ntabwo byakwigwa mu mitwe yacu. Tukiwa hapa tu hatuwezi yaelewa haya. Ntabwo tuzi ubumana n'ubugari bwabwo n'ubwiza, ntabwo tubizi neza. Hatujui Mungu na utukufu wake na uzuri wake hatuyajui vizuri. Hari ijambo rifatwa nk'umutima wa Biblia. Kuna neno ambalo lichukuliwa kama msingi wa Biblia. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kwa jinsi Mungu aliwapenda waliokuwa ulimwenguni. Umwana wawe w'ikinege. Asababisha mtoe mwanawe wa pekee. Kugira ngo umwizera atarimbuka. Ni asiangamie. Ahabwe ubugingo buhoraho. Bali apate uzima wa milele. Ntabwo nzi niba twasobanukirwa urukundo rw'Imana. Sijui kama tunaweza elewa upendo wa Mungu. Ntabwo ibimenyetso byinshi bigaragaza ko tutaruzi. Ishara nyingi hudhihirisha hatujui upendo lake. Indirimbo ziririmbwa izitwa za gospel mu karere k'ibiyaga bigari. Nyimbo ambazo zinaimbwa zikiitwa nyimbo za injili katika maziwa makuu. Inyinshi zuzuye inzara. Nyingi zimejaa njaa. Zuzuye ibikomere. Ama vidonda. Zuzuye agahinda gakabije. Ama huzuni. Zuzuye amatiku. Zimejaa maneno. Ubumenyi buke. Ama ujuzi kidogo. Kandi izo ndirimbo zisamigwa hejuru. Na hizo nyimbo huchukuliwa kileleni. Kubera ko Abanyafrika duhuje ibikomere. Kwa maana Waafrika tuna vidonda sawa sawa. Ntabwo nzi Icyongereza. Sijui Kiingereza. Kiyumvisha indirimbo z'Abanyamerika. Lakini ukisikiza nyimbo za Wamarekani. Wibaza niba twarakiriye agakiza kamwe. Unajiuliza kama tulipata wokovu sawa sawa. Bavuga ukuntu umuyaga ari mwiza. Wanasema vile upepo ni mzuri. Bavuga imiraba mu nyanja. Ama mawimbi baharini. Buri kintu cyose bakibonamwe ubugari bw'Imana. Kila kitu wanaona ukuu wa Mungu ndani yake. Ariko twebwe kataguhanuriye. Kini sisi kama hajakutabiria. Banagukubite Biblia mu mutwe. Ama kugonge na Biblia kichwani. Ni uvuga ko wabonye Imana. Hawezi sema umemwona Mungu. Ni kubera n'ubundi dusangwe twarahuye n'ibibazo. Tumekutana na shida mingi. Ntabwo Imana twayibonera mu muyaga. Mungu hatuwezi muona kwa upepo. Twibonere mu isanzure. Ama kwa mbingu. Dusangwe twarahuye n'ibintu bibi byinshi. Tumekutana na mambo mengi mabaya. Abo bantu bo uko bumva Imana nuko twumva Imana ni ibintu bibiri bidasa. Hao watu vile wanasikia Mungu na vile sisi tunasikia Mungu ni vitu tofauti. Sisi tunamuona akitulisha. Yaduhaye imodoka yo kugendamo. Ametupatia gari ya kutembea nayo. Ametuvika mavazi. Yaduhaye visa. Ametupatia visa. Ndipo tubona Imana. Hapo ndipo tunaona Mungu. Ariko ivyo iwabo hashize imyaka 300 leta yarabikemuye. Lakini hapo kwao miaka 300 imepita, serikali imetatua shida hiyo. Musengera ibiryo. Hakuna mtu ombea chakula. Hakuna mtu ombea mavazi. Ibyo bintu leta irabizi ko umuturage wese abikeneye. Serikali inajua kila mtu anataka hayo. Kubera ko umuntu akwiza imyaka 50 atarahaga n'ibyo kurya. Sisi maana mtu anakuwa na miaka 50 hajashiba chakula bado. Turacabonera Imana mu byo kurya. Bado anaona Mungu kwa chakula. Ibi mbivugiye iki? Mbona anasema haya? Byatugora gusobanukirwa urukundo rw'Imana. Ni ngumu kuelewa upendo wa Mungu. Kumenya gusa kuba yaraguhaye ubugingo buhoraho ko bihagije. Kujua kwamba amekupea uzima wa milele yatosha. Ibindi byose ari inyongera. Mengine yote ni nyongeza tu. Byatugora kumva. Itatusaidia kuelewa. Mu gihe n'ibyibanze by'ubuzima tutarabibona. Yale ya muhimu ambayo tutapata maisha. Nagira mbabwire ko urukundo rw'Imana niwaambie pendo la Mungu la shangaza. Kuba muri miliyari 8, miliyari 2 gusa aribo bamaze kumva Yesu. Kujua kwamba kwa watu bilioni 8, bilioni 2 tu ndio wamesikia Yesu. Nyanja y'abantu buzuye isi ukaburi wowe mu bamenye Yesu. Na wewe uko miongoni mwa wale wamemjua Yesu duniani. Utabiha agaciro no kwigiza nkana. Kutodhamini hayo ni kufanya vibaya. Sinzi ico yaduciye.
Sijui kwa nini akatupenda. ashimwe ko yampaye agakiza. Namshukuru amenipa wokovu. Nzabimwubahira naba nshonje, Nitamheshimu kwa hiyo nikiwa na njaa, nzabimwubahira naba mpaze, ama kama nimeshiba. nzabimwubahira nkunzwe cyangwa nanzwe, Nitamheshimia nikipendwa ama Nta nikichukiwa. kintu mpfa nawe ntaco mwishuza, Mimi sina deni icyo yakoze naye. mu mutima wanjye kirahagije. Kile aliguza kwa moyo wangu Numva chatosha. yaramvuyemo umwenda wose. Nasikia ameniondolea deni Kuba lote. narakiriye urukundo Kuwa rw'Imana, nimepokea upendo wa kuri Mungu, nk'ibyo bintu birahagije. kwangu hayo yatosha. Hanyuma rero Kisha sasa, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, ndio maana mtu ataacha baba na akabana mama n'umugore w'akaramata. na kuambatana na mkewe. Ahanditse umugore turahasimbuza Kristo. Hapo amesema mke tutaweka Nicyo Kristo. gituma umuntu azasiga byose akabana na Kristo akaramata, Ndio mtu ataacha vyote ishi na Kristo milele bakaba umubiri umwe. na wawe mwili mmoja. Muzi aho bitangirira? Mnajua yanaanza wapi? Ni ukwakira agakiza mu gice cy'umwuka, Kupokea wokovu katika sehemu ya bigaca mu roho, gice cy'ubugingo bikaguhindura, ipitie kwa nafsi kubadilisha, hanyuma umubiri ugahinduka urusengero alafu rw'Imana, mwili uwe hekalu la ukajya Bwana, ugenda wuzuye Imana ahantu hose. utembee umejaa Mungu kila mahali. Ibyo mvuze mwabyumva se? Yale nasema mnayaelewa? Ndabizi ko mutabyumva, Najua ni ngumu kuelewa, ariko intumwa lakini mitume bari bageze ku rwego imyenda yabo, gukora ku myenda yabo ukiri ingwara. walifika kwa kiwango kwamba ukiguza vazi lao unapona magonjwa. Agakiza kari karavuyemo imbere, Wokovu ulikuwa umetoka ndani, gaca mu bugingo gatunguka inyuma, ikapitia kwa nafsi, ikatokea nje. igicucu cyabo cyashobora guhagurutsa Hata umurwayi. kivuli chao kingesimamisha mgonjwa. Halo, Amen. Elisa yarakijijwe, Elisa aliokolewa n'umusozi atuyeho urakizwa. na hata mtaa alikuwa anaishi Hanyuma ukaokoka. igihe yari yarapfuye, Alipokuwa amekufa, abantu bajya gushingura hashize imyaka yarapfuye, watu wakaenda kuzika mtu baada ya miaka mingi ngo amekufa. bikanga igitero, Wakakuwa na bajugunya shambulizi, umurambo ku magufa ya Elisa, wakarusha mwili kwa mifupa ya Elisha. babona wa mugabo arabyutse arabakurikira. Wakaona yule mzee ameamka, amewafuata yule mtu. Muzi ahantu tugeze, Mnajua mahali tumefika? dusengera umurwayi, Unaombea mgonjwa, tukamukubita Bibiliya mu mutwe ntakire, tunampiga Biblia kichwani, haponi, kandi ubwo twakoresheje ijwi ririmo urusaku, na tumetumia sauti za juu. tukagira ngo dayimoni yirukanwa nuko dusakuza cyane, Tunafikiria pepo ufukuzwa na kelele kubera ko nyingi, imbaraga z'Imana zigenda zidushirana, maana nguvu za Mungu zimetuishia. Kristo akagenda yegera kure, Kristo anasonga mbali, tugasigarana nyene urusaku cyane, tunabaki na kelele nyingi, ariko ubuntu bw'Imana bukiza nta lakini buhari. neema ya Mungu ya kuponya Mu gihe hatuna. abandi igicucu cyabo Wakati cyakizwa, wengine kivuli yao ilikuwa inaponya, dukwiye kubana nawe Tunastahili akaramata. kuambatana naye. Hari umugabo yitwa Ben Hinn, Kuna mzee anaitwa Ben Hinn, yanditse igitabo kivuga Bonjour Saint Esprit, mwaramutse mwuka wera. aliandika kitabu kinachosema habari ya asubuhi Roho Mtakatifu. Arabyuka akaramukanya n'umwuka wera, Anaamka anasalimiana na Roho Mtakatifu. akamubwira ngo mwuka wera ngwino tugende. Roho Mtakatifu njoo tuende, Ibaze anasema. kubana n'umwuka wera nk'aho ari umuntu mubana mu cyumba. Fikiria kuishi na Roho Mtakatifu kama mtu mnachangia chumba. Nabyo mvuze ntabwo mwabyumva, Yale nasema ni ngumu ariko igihe kuelewa, umwuka wera amanuka kuri Yesu, lakini Roho Mtakatifu aliposhukia Yesu, yamanutse yambaye afite ishusho isa n'inuma. alishuka akiwa na umbo la hua. Mu Gifaransa baravuga ngo yari afite umubiri uri corporel, umubiri usanzwe. Kifaransa inasema kwamba alikuwa na mwili wa kawaida. Neho navuga ko dukwiye kubana nawe akaramata. Nasema tunastahili kuambatana na Kristo. Uyu munsi rero, Siku ya leo sasa, ejo twabonye ibyo Kristo yasize, jana tumeona yale Kristo ameacha n'ukuntu yamanutse akatugeraho. na vile alishuka hadi Uyu akatufikia. munsi nanjye ndagira ngo mbabwire ibyo natwe dukwiriye gusiga, Leo niwaambie yale tunastahili kugira ngo kuacha tubane nawe akaramata. ili tuweze kuambatana naye. N'uwo kwizegwa, Ni mwaminifu, ibyo yagomba gukora byose yarabikoze, yale tunastahili kufanya yote nta amefanya. deni aturimo. Hatuna deni naye. Itorero twasanze ari kuyakuya, Kanisa tulikuta arageza, akalitakasa, aryogesha amazi n'ijambo, akaliosha kwa maji na neno, azagishira rifite ubwiza, atalichukua likiwa na ridafite utukufu, ikizinga, bila doa, ridafite umunkanyari, bila kunyanzi, n'ikintu cyose gisa gityo, wala lolote, ari igera ridafite inenge. likiwa takatifu lisilo na hatia. Hari abantu bari hano Kuna watu wako hapa bazi ko babeshejweho nawe, wanajua yeye ndiye anawatunza. avuga ati ni ukuri kuba muri Nairobi ni Yesu Wanasema mbeshejeho. hakika kuwa Nairobi ni Yesu tu. Hari abahari bavuga ngo amen. Kuna wale wanaweza sema amen. Nari nzi ngo ndi njyenyine. Nilifikiria ni mimi peke yangu. Iby'umutekano byitaho,
mambo ya usalama anashughulikia, iby'ubuzima byitaho. mambo ya maisha anashughulikia. Muratekereza abandi bantu bahuye n'ibibazo bikomeye wowe ukaba uhari, utekereza ko Imana yagufiriye iki? Fikiria watu walikutana na shida ngumu na sasa wako wewe, kwa nini uko biri hai? mu rukundo rw'Imana, Kwa katika upendo wa Mungu. kandi birashoboka ko yabigukoreye utanakijijwe cyane, Na labda alikufanyia hayo kama hujaokoka sana, aho ugagira ngo akureshe arebe ko kugira ngo agukuruzi neza ngo arebe ko wahinduka, akuvute kwa fadhili zake aone basi kama unaweza badilika, kandi byazakomeza kubikora na ataendelea kufanya kubera hayo ko nuwo kwizera kwa maana yeye ni mwaminifu kuri buri kimwe cyose. kwa kila jambo. Hanyuma twe tugomba gukora iki? Sisi tunastahili kufanya nini? Nico gituma umuntu azasiga se. Ndio maana mtu ataacha babake. Nonse gusiga bya buruhande rumwe, Kuacha inaweza kuwa pande moja kweli, gusiga bigomba kuba ku mpande zombi. kuacha ni pande mbili. Twe niki dukwiye gusiga? Sisi nini tunastahili Cha mbere kuacha? no kwihana. Cha kwanza ni kutubu. Imana yabwiye Aburahamu ngo va mu muryango wanyu no mu nzu ya so uyahandi hantu nzakwereka. Mungu aliambia Abrahamu, toka kwenu, acha nyumba ya baba yako nikuonyeshe mahali pengine utaishi. Sinzi ko wabana na Kristo akaramata utarakoze urufatiro rwo kwihana. Sijui kama unaweza ambatana na Kristo kama hujajenga msingi wa kutubu. Nahoze ntekereza, Nimekuwa nikifikiria ubutumwa bwa Yohana umubatiza bwaravuga ngo mwihane. Injili ya Yohana Mbatizaji ilisema tubuni. Ubutumwa bwa Yesu bwatangiriye kuri ni mwihane. Injili ya Yesu ilianza na tubuni. Ubutumwa bwa Petero bwatangiriye kuri ni mwihane. Injili ya Petro ilianza na Hanyuma tubuni. ubutumwa bwa Paulo bwatangiriye kuri ni mwihane. Injili ya Paulo pia ilianza na tubuni. None ubwo butangirira he? Sasa yenu inaanza wapi? Ya sasa. Ngwino kuri Yesu uzabona umugabo. Njoo kwa Yesu utapata mume. Ngwino kuri Yesu azakubakira urugo. Njoo kwa Yesu atakujengea familia. Yesu aratugaburira tugahaga. Yesu anatulisha tunashiba. Nguyo Imana yaguteye iteka ngo bagutekere ifiriti. Mungu anapokufikiria wanakupikia vizuri. Mbega ibirarane by'inzara. Watu wana njaa mingi ya siku mingi. Uzikubonera Imana mu ifiriti. Fikiria kuona Mungu kwa viazi. Abandi bantu bafashe agakiza bagahindura igicuruzo. Watu wengine wamechukua wokovu wakaifanya mali ya kufanya biashara. Babwiriza kugira ngo bagere ku mugati. Wanahubiri ili wapate chakula. Yesu atanga imigati yeye. Yesu anapeana chakula ndio. Ariko niba tumukundira imigati gusa, Lakini kama tunampendea chakula tu, bizaba bituzuye. itakuwa si kamili. Ese twashizeho urufatiro rwo kwihana. Tuliweka msingi wa kutubu. Kwihana bigizwe n'ibintu bitatu. Kutubu ina sehemu Hari tatu. kwihana ko gutsindishirizwa. Kuna kutubu kuhesabiwa kuwa mwenye Hari haki. kwihana ko kwezwa. Kuna kutubu Hakaba kutakaswa. no kuhabwa ubwiza. Na pia kupewa utukufu. Umutima ntujya ruswa. Moyo hauli hongo. Warihanye. Ulitubu. Wakiriye Yesu umutima wawe. Ulipokea Yesu na moyo wako. Cyangwa winjiye idini. Ama uliingia kwa dini. Icya kabiri. Kitu cha pili. Dukwiye guhinduka ku ngeso. Kubadilisha mienendo. Dukwiye guhinduka ku ngeso. Kubadilisha mienendo. Kubera ko dukwiye guhinduka. Mbona tunastahili kubadilika? Yaba umuntu yakizwa agahita apfa byari sawa. Kama mtu alikuwa anaokoka akufe ingekuwa sawa. Ariko kuko bizagusaba kubana n'abandi. Lakini maana itahitaji kuishi na wengine. Kugira ngo ube utabagora bisaba kuhinduka wowe ubwawe. Ili uishi bila kuwasumbua lazima wewe ubadilike. Matayo 5:6. Mathayo 5:6. Hahigwa abafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Heri wale wenye mioyo safi, wale ndio watamuona Mungu. Reka mbabwize ukuri. Niwaambie ukweli. Niba tutemeye guhinduka ku ngeso. Kama hatukubali kubadilika kwa tabia. Kubona ubugingo buhoraho birakomeye. Kupata uzima wa milele ni ngumu. Kubera ko Yesu yaravuze ngo akabuti yo kataguye mu butaka ngo gapfe. Maana Yesu anasema kama mbegu yanguki kwa udongo ife, itaendelea kukaa peke yake. Ariko iyo gapfuye kera izindi mbuto nyinshi. Lakini mbegu ikikufa inazaa zingine mingi. Abantu benshi bakiriye Kristo nk'umukiza. Watu wengi walipokea Kristo kama mkombozi. Ariko kuhinduka ku ngeso barabikwepye. Ni kubadilisha tabia wamekwepa. Kuhinduka ku ngeso bisaba gupfa. Maana inahitaji kufa hiyo. Hari wakwemera gupfa? Kuna yule atakubali kufa kweli. Kufa kose kurababaza. Maana kila kifo ina uchungu. Ariko ngena kwishimira gupfa ku ngeso. Mimi naweza furahia mbanye neza na Kristo. Naweza furahia kufa kwa tabia mbaya. Niishi vizuri na Kristo na wengine. Nico gituma umuntu azasiga. Ndio maana mtu anaacha. Mu byo tugomba gusiga ni ugusiga ku kwihana. Kuacha ni kuacha kwa kutubu. Ni ugusiga ko guhinduka ku ngeso. Kubadilisha tabia ama mienendo. Hanyuma cya gatatu ni uguhinduka ku muco dukomokaho. Tatu ni kubadilika kwa mila zetu. Iyo tuvuze umuco,
Tunaposema mila, iyo ubutumwa bwiza buje mu muco w'abantu, wakati injili njema inakuja kwa mila za watu, bukuramwo ibintu byose bitari iby'ubumana, inaondoa kila kitu ambayo si ya kiungu, hagasigara indangagaciro, kunabaki maadili mazuri, ariko ibitari byiza mu muco wacu bikavamo. lakini yale si mazuri kwa mila zetu yanaondoka. Mu mico y'abantu benshi rero, Kwa mila za watu wengi sasa harimo kubesha. kuna kudanganya. Mwemeranywa nanyu? Mnakubaliana nami? Ni gute tuguma mu rusengero tugakomeza kubaho tubesha? Ni vipi tunakaa kanisani lakini tunaendelea kudanganya? Uzi ko umuntu abesha akagera hakibesha. Unajua mtu anadanganya anafika mahali pa kujidanganya mwenyewe. Nagira ngo mbibutse ko kubesha ari indwara yo mu mutwe. Niwakumbushe kwamba kudanganya ni ugonjwa wa kichwani. Ubundi nta muntu udafite ikibazo mu mutwe ubesha. Hakuna mtu hana shida kichwani anaweza danganya. Iyo ubesha uba ushaka kutwereka utari we. Unapodanganya unataka kutuonyesha yule wewe si. Ukatwereka undi muntu, bisaba rero ngo ukomeze uzi ibintu byose wabesha. Unatuonyesha mtu mwingine, kwa hivyo lazima uendelee kukumbuka yale yote ulidanganya. Tuzagufata amaherezo. Kwa maana mwishoni tutakushika tu. Mu myaka maze ndo mupasteri. Kwa miaka niko nao kama mchungaji. Nabonye abantu babeshera hamagaza. Nimeona watu wanadanganyia hapa nimesimama. Nabonye abantu babeshera ku ruhimbi. Nimeona watu wanadanganya kwa meza ya madhabahu. Nabonye abantu bahimba ubuhamya butabayeho. Nimeona watu wanadanganya kwa ushuhuda wao. Akazana katubwira ibintu bitigeze bibaho. Anakuja anatuambia mambo hayakuwahi kuwa. Ariko ntacaki nabaduhishe. Lakini abatubwiye ko ari indembe. Ametuambia yeye ni mgonjwa mahututi. Mu byo dukwiye gusiga, kwa yale tunastahili kuacha, ni ibintu byose bitari byiza biri mu muco wacu. Ni vitu vyote ambavyo si vizuri katika mila zetu. Cha mbere navuze ni ukubesha. Cha kwanza nimesema ni kudanganya. Cha kabiri ni ugusambana. Cha pili ni usherati. Mu mico y'abantu benshi polygamy, kurongora abagore benshi cyangwa abagabo benshi ni ibintu bisanzwe. Katika mila za watu wengi kuwa na wake wengi ama waume wengi ni kawaida. Kandi bimbabwiye bizana umuvumo w'igihe kirekire. Na haya nawaambia naleta laana za muda mrefu. Bigera igihe hari igihugu kimwe nagiyemwe barantangaza. Kuna nchi moja nilienda nikashangaa. Gukora sex kuri bo si icyaha. Wao kufanya tendo la ngono si dhambi. Ahubwo icyaha ni ukutemera kuyikorana n'undi muntu. Dhambi ni kukataa kutofanya na mtu mwingine. Abagore baho, wake wao, kuwa gatanu ni umunsi wo gusohokana n'umugabo wese ashaka. Ijumaa ni siku ya kutoka na kila mume ambaye unataka. Hanyuma ku cyumweru nawo ni umunsi w'abagabo. Jumapili nao ni siku ya waume. Noneho ubutumwa bwiza muri ako gace buhura n'izihe mbogamizi? Habari njema kwa eneo kama hii itakutana na changamoto gani? Kwihandagaza ukababwira ngo gusambana ni icyaha. Kuambia kwamba usherati ni dhambi. Barakureba bakagufata nk'umusazi. Wanakuona kama mtu mwenye kichaa. Kuko uhereye ku mwami hejuru. Maana kuanzia kwa mfalme juu. Bafite abagore nka 16. Wanawake kama 16. Hanyuma buri wese mu gace ke n'umwami. Kila mtu ni mfalme kwa sehemu yake. Iyo myumvire tuyubakireho ubutumwa bwiza. Hizo fahamu tuzijengee habari njema vipi? Simbasaba kwemeranya nanjye. Siwaombe kukubaliana nami. Ariko Biblia avuga ngo ntugasambane akadomo. Kini Biblia inasema usizini full stop. Ikindi ni ubwibone. Kingine ni kiburi. Mu kimisioneri, katika kazi ya missionary, nta muco mwiza urutiye abandi ku isi. Hakuna mila nzuri kuliko ya wengine duniani. Buri bantu bose umuco wabo bari mwiza. Kila watu mila yao ni nzuri. Ariko hari igihe bituremera ubwibone. Kini kuna wakati inatuletea kiburi. Tukajya twumva ari twebwe beza kuruta abandi. Tunasikia sisi ndio wazuri kuliko wengine. Tukora ibintu neza kuruta abandi. Tunafanya vitu kuliko wengine bora. Hari ikintu cyantangaje. Kuna kitu kimenishangaza. Nasanze abantu bamwe ahantu hatari iwabo. Nilikuta watu wengine mahali si kwao. Bari kunganiza bakambwira ngo kandi abanyamahanga ntibumva. Wananiambia hawa watu wa mataifa hawasikiani. Nibo banyamahanga ho hantu. Wao ndio watu wa mataifa pale. Ariko bita bene gihugu abanyamahanga. Kini wanaita wenye nchi watu wa mataifa. Myumvire yashiragoye kabisa. Yani ubwibone ni ikintu kibi. Kiburi ni kitu kibaya. Imana igwanya bibone. Mungu uchukia wenye kiburi. Abicisha bugufi Imana ibaha ubuntu. Wale unyenyekea Mungu waneemisha. Ikindi tugomba guhindukaho no kwikunda. Tunastahili kubadilisha ni kujipenda. Mwari muzi ko kwikunda gutangirira ku mwana w'uruhinja. Mlikuwa mnajua kujipenda uanzia kwa mtoto mdogo mchanga. Mama we yaterura undi mwana akamushira ku bibero, umwana agafuha bitabaho.
Mama yake akichukua mtoto mwingine, huyu wake anasikia wivu, mambo ya kushangaza. Ukabona iyo mwamusize mu cyumba ari uruhinja rw'ibyumweru, Unaona ukimwacha chumbani akiwa mtoto wa wiki nyina kiasi, ngahita avuza induru, anapiga nduru, ararekarama kwitabwaho, anataka ashughulikiwe. ubwo buzima burakura kuzageza umuntu ashaje. Hiyo maisha ukomaa hadi mtu azeeke. Arinda b'umukecuru n'umusaza agishaka gukundwa no kwitabwaho. Anazeeka akitamani tu apendwe na ashughulikiwe. Ikindi kirimwo ni ubusinzi. Kitu kingine ni ulevi. Hanyuma harimo n'ubujyage. Kuna unafiki. Kandi nimugire ngo ni hano gusa, ni ku isi hose. Na msifikirie ni hapa tu, ni duniani kote. Abantu benshi ni injyage. Wengi ni wanafiki. Iyo Biblia ivuga ngo gituma umuntu azasiga se na nyina. Biblia ikisema kwa sababu hii mtu atamwacha baba yake na mama yake. Niba dushaka kubana na Yesu neza, kama tunataka kuishi na Kristo vizuri, niba taratekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, kama tumefikiria kwamba kukaa na Mungu ni kitu cha kukuamini, kufikiria hivyo, akambara ishusho y'umuntu, akaacha hayo yote, umugaragu w'imbata, akawa mtumishi wa, akemera gupfa urupfu rwo ku musaraba, mtumwa, akakubali kufa msalabani. Tukaba twarananiwe gusiga ibitari byiza mu mico yacu, na sisi tumeacha kuacha yale mabaya kwa mila zetu. Ngo tuzabana nawe bikunde. Tutaweza aje kuishi naye kweli? Chakane tugomba gusiga. Kitu cha nne tunafaa kuacha. Nukwirinda gutwagwa n'ibyisi. Ni kujilinda kubebwa na mambo yanayovuma duniani. Iyo tuvuze isi tuba tuvuze ibintu bitatu. Tukisema dunia tunasema mambo matatu. Tuba tuvuze isi y'umwijima y'ibyaha. Tumesema dunia ya giza ya dhambi. Hari abantu twita ab'isi beruye. Kuna watu tunaita watu wa dunia wameamua. Hanyuma icya kabiri tuba tuvuze system iyobora isi. Cha pili tunasema sistemu inayoongoza dunia. Hanyuma icya gatatu tuba tuvuze isi y'ubutunzi. Cha tatu tunasema dunia ya utajiri. Paulo yavuze ngo isi nyireba ibambye nangi kambona mbambye. Paulo alisema dunia naona imesulubishwa kwangu nami yaona nimesulubishwa kwake. Abantu benshi bari mu gushira imbaraga mu gushaka iby'isi aho gushaka Imana yabiremye. Watu wengi wanatia nguvu kutafuta mambo ya dunia badala ya kutafuta Mungu aliyeviumba. Abantu barashaka amafaranga ariko Imana itanga amafaranga ntibayishaka. Watu wanataka pesa lakini Mungu anayepeana pesa hawataki. Abantu barashaka amahoro badashaka kuba umwe n'umwami utanga amahoro. Watu wanataka amani hawataki kuwa moja na mfalme wa amani. Abantu barashaka iby'Imana itanga ariko Imana ibitanga batari inshuti. Watu wanataka yale Mungu anapeana lakini hataki urafiki na Mungu anayevipeana. Ntabwo nshaka kuvuga kuri ibi bintu bitatu bigize isi. Sitaki kusema kwamba haya yanafanya dunia. Kubera ko byamfata umwanya munini. Maana itachukua muda mrefu. Ariko isi y'umwijima imeze nabi. Lakini dunia ya giza iko kwa kiwango cha juu. Kandi kibabaje. Na kinachohuzunisha. No mu rusengero wayihasanga. Hata kanisani unaweza ikuta. Ibyaha byose muzi biri hanze. Dhambi zote mnajua pale nje. No mu rusengero. Hata kanisani. Ubihashatse wabihabona. Unaweza zipata pale. Ahubwo mu rusengero ikinyuranye. Hata kinyume kanisani. Nuko byambaye isura y'uburokore. Imevaa sura ya utakatifu. Ariko no mu rusengero birahari. Lakini viko hata kanisani. Abisirayeli bishwe na Egiputa baravuye muri Egiputa. Wana wa Israeli waliuliwa na Misri na walikuwa wametoka Misri. Bicwa no kwifuza amadegede na tungurusumu. Wakauliwa kwa kutamani malenge na kitunguu saumu. Kandi baravuye muri Egiputa. Na walikuwa wametoka Misri. Abantu benshi bashobora kuzicigwa n'isi mu rusengero. Watu wengi wanaweza kuuliwa na dunia kanisani. Kubera ko kwifuza iby'isi bitabashizemo. Maana kutamani mambo ya dunia iko ndani yao. Hanyuma system iyobora isi. Sistemu inaongoza dunia. Hari ubuyobozi tureba. Kuna uongozi tunaoona. Ariko isi ishobora kuba iyobowe no mu bundi buryo tutareba. Lakini labda dunia inaongozwa na ingine ambayo hatuoni. Ntabwo nabona ibisobanuro aka kanya. Siwezi yafafanua kwa sasa. Ariko isi turemeranywa namwe ko ibitagaragara ari byo biyobora ibigaragara. Lakini tunakubaliana yale yasiyoonekana yanaongoza yale yanaonekana. Hanyuma ikindi. Kitu kingine. Ni isi y'ubutunzi. Ni dunia ya utajiri. Murabizi ko isi idushira mu marushanwa. Unajua dunia inatuweka kwa mashindano. Ukagira ngo turi mu marushanwa y'ubuzima. Unafikiria tuko kwa mashindano ya maisha? Ntabwo ubuzima ari amarushanwa. Maisha si mashindano. Kubaha Imana gufatanyije no kugira umutima unyuzwe. Kuheshimu Mungu pamoja na moyo wa kutosheleka. Bizana ubugingo buhoraho. Uleta uzima wa milele. Iyo usomye Yohana wa mbere 2:15. Yohana wa kwanza 2:15. Haravuga ngo ntimugakunde isi cyangwa ibiri mu isi. Inasema msipende dunia ama iliyo dunia. Kuko umuntu iby'isi gukunda data wa twese ni kuba muri we. Maana ukipenda dunia kupenda Mungu haiko ndani yako. Ntimuyobe. Msipotee njia. Gukunda iby'isi ntibikabe mu mitima yanyu. Msipende dunia. Iyo usomye uyu murongo, ukisoma mstari huu, wagira ngo Biblia iravuze ngo ntitugatunga amafaranga. Unafikiria Biblia inasema tusiwe na pesa. Impamvu Imana idutinza kubiduha, kwa nini Mungu anatupea haya? Ntabwo ari ukwitwanga.
Atupeni si kwa maana ibigira ngo anatuchukia, bitazafata umwanya w'Imana mu mitima yacu. ni ili asichukue nafasi ya Mungu kwa mioyo yetu. Imana yifuza abantu baba bakire, ariko Imana ifite umwanya wa mbere mu mutima. Mungu anatamani watu wawe matajiri, lakini akiwa na nafasi ya kwanza ndani yifuza yao. abantu baba bubashwe, ariko Imana yubashwe hejuru yao. Mungu anatamani watu wawe na heshima, lakini aheshimiwe ndani yao. Hari abantu nyene bafite ibirarane byo kubahwa. Kuna watu wana tamaa mingi ya kuheshimiwa. Nyene umuntu baramuhamagaye ngo uraho pastor. Kuna mtu aliambia habari yako mchungaji, batongeyeho revera arashwana. bila kuweka reverend alikosana nao. Ariko kuri nge sinzi niba bifite igisobanuro. Kwangu mimi sijui kama nina ufafanuzi. Kuri nge nta kintu bivuze. Kwangu hiyo si kitu. Kwitwa ibizina bitanu biremereye, kuitwa jina ukajya wumva ukomeye, unasikia wewe ni mwenye heshima. Musumwa nari ndi mu kibuga c'indege ahantu. Siku moja nilikuwa kwa uwanja wa ndege mahali, mahurira n'umuntu w'umuyobozi mukuru mu idini rimwe, nikakutana na mtu mkuu katika dini fulani. Mu hantu hatabicubahiro ni mu kibuga c'indege, kwa mahali ya kunanga heshima ni katika uwanja wa ndege. ushobora kumara amasaha menshi mwese muri aho tu, mnaweza maliza masaa mengi nyinyi yote mko pale. Mbona yabuze aho yicara, nikaona amekosa mahali pa kukaa. Arasa nkaho abo bantu bose baraho bazi kwa komeye, ni kama watu wote pale wanajua yeye ni mashuhuri, kandi ni ubizi wenyine, na ni yeye peke yake anajua hivyo. Wenda hari n'abakomeye kuruta we baraho, labda hata kuna wengine wenye heshima zaidi kumliko pale. Kubona yambaye ibishura, yabuze aho yicara, yagowe. Nikaona amesumbuka, amekosa mahali pa kuvaa pa kukaa. Ndamubwira ndakuzi ntabwo nzi. Nikakuja nikamwambia nakujua wewe unijui. Nkwibutse ko hano ni wowe uko nta mundi muntu azi kukomeye, ni wowe ubizi wenyine. Nikukumbusha hapa kuna mtu anajua wewe ni mashuhuri, ni wewe peke yake unajua. Gabanya ibiciro wicare. Punguza bei uketi. Hako muzi gukomera. Mnajua kujiinua kweli. Imana nta cipfa no kuduha umugisha. Mungu ana shida na kutubariki. Yifuza kwisi itagira umwanya mu mitima yacu. Anatamani dunia isiingie katika mioyo yetu. Impamvu yamajije Abisirayeli imyaka 40 mu butayu. Kwa nini alifanya Waisraeli wakae miaka 40 jangwani? Uko yabangaga. Si maana alikuwa anawachukia. Yagira ngo ibigishe ko umuntu atungwa n'ijambo ry'Imana. Alitaka kuwafundishe mtu aishi kwa mkate bali kwa neno la Mungu. Bakora amasezerano. Kisha wakafanya agano. Yababwira ngo nimumara kujya mukavyibuha. Waambia baada ya kula na kunona. Mukubaka amazu mukayabamo. Mjenge manyumba muishi ndani yake. Muzaramye ibyo mbahaye, muzaramye Imana ibitabo. Msiabudu yale nawapatia, muabudu Mungu anayewapatia. Bagiye kwiga. Dukeneye abantu baziga bakaminuza. Tunahitaji watu kuba baciye bugufi. Watasoma wamalize lakini waendelee kunyenyekea. Utarasigisi ntabwo wabana na Kristo karamana. Kama hujaacha dunia huwezi ambatana na Kristo. Ntabwo mwakumva ico mvuze. Labda msikii kile nasema. Ariko Yesu yaravuze ngo nta wakeza abami babiri. Lakini Yesu alisema hakuna anaweza tumikia wafalme wawili. Muziko ubutunzi bw'isi buri ku rwego rw'ubumana. Mlikuwa mnajua kwamba utajiri wa dunia uko kwa kiwango cha Mungu. Nta warakeza abami babiri yakwanga umwe agakurikira umwe. Hakuna anaweza kutumikia wafalme wawili, atapenda mmoja achukie mwingine. None abakurikira isi ni bangahe kuruta abakurikira Imana? Sasa wanaofuata dunia ni wangapi kulingana na wale wanatumikia Mungu? Tuzatunga iby'isi ariko bidafite umwanya mu mitima. Tutakuwa na mambo ya dunia lakini kama hayana nafasi kwa mioyo yetu. Ikindi tugomba gusiga, kingine tunastahili kuacha, no gusiga imyumvire. Ni fahamu zetu. Abaroma 12 murongo wa 2. Warumi 12 sura ya 2. Haravuga ngo ntimwishushanye n'ibyiki gihe yamara mugira imyumvire ivuguruye. Abaroma 12 murongo wa 2. Inasema msiufuatishe tena mfano wa ulimwengu huu bali mgeuze kwa kufanywa upya kwa nia zenu. Tugomba kugira imyumvire ivuguruye. Lazima tuwe na fahamu tofauti. Mwari muzi ko imyumvire mibi ari watsinze Abisirayeli mu butayu. Mlikuwa mnajua nia mbaya ndizo zimeshinda Waisraeli jangwani. Ndashaka kubaho urugero rumwe. Niwapatie mfano mmoja. Abisirayeli bakoze ibyaha. Wana wa Israeli walitenda dhambi. Imana ibateza inzoka zirabajya. Mungu akaleta nyoka wakawakula. Imana ibwira Mose ngo nakora inzoka mu muringa. Mungu akaambia Musa atengeneze nyoka. Nibareba inzoka barakira ubusabwe bw'inzoka. Wakiangalia nyoka watapona sumu ya nyoka. Imyumvire yayo iravugira ngo hoya ntibiri ngombwa. Fahamu zao zikasema si lazima. Bahitamwo kwicwa n'ubusabwe bw'inzoka kandi inzoka imanitse. Wakaamua kuuliwa na sumu ya nyoka na nyoka alikuwa ameanikwa pale. Imyaka ubutumwa bwiza bumaze muri aka karere. Unajua miaka injili imetangazwa kwa area hii. Abantu baracishwe n'ubusabwe bw'ibyaha kandi umusaraba uhari. Watu bado wanauliwa na dhambi na msalaba upo. Bisaba guhinduka mu myumvire. Inaomba tubadilishe fahamu zetu. Bisaba kugira imyumvire ivuguruye. Tuwe na fahamu nzuri.
abantu bafite imyumvire yo gukunda idini ryabo cyangwa itorero ryabo kuruta gukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Watu wana nia za kupenda kanisa lao ama dini lao kuliko kupenda Mungu na nguvu zao na mioyo yao. Kugira ngo ubane na Kristo akaramata bisaba ngo uhinduke mu myumvire. Ili waambatane na Kristo lazima wabadilishe nia zao. Ntabwo navuga ko mufite imyumvire itari myiza. Siwezi sema mnafahamu ambazo si nzuri ama kubera ko nia. si mwebwe n'abandi bo muri Malawi. Maana si nyinyi, ni wengine wa Malawi. Ariko tukwiye guhindura imyumvire kabisa. Lakini inatupasa kubadilisha nia zetu kweli. Imyumvire yubaka ubwami bwacu ubw'Imana tukabwihorera. Fahamu ambazo zinajenga mambo yetu, ufalme wa Mungu tunausahau. Imyumvire itubwira kutemera abandi kandi barakijijwe. Fahamu ambazo tuambia tusikubali wengine na wao pia wameokoka. Imyumvire itubwira ko abandi badakizwa ari twe dukijijwe gusa. Fahamu ambazo tuambia wengine hawaokoki, ni sisi tunaokoka tu. Hano nigeze kubaha ubuhamya mu Buhindi. Niliwahi kuwapatia ushuhuda kuhusu India. Ubuhindi butoteza abakristo n'abasilamu. India inatesa Wakristo na Waislamu. Noneho abasilamu bakaduha ibyo kurya bakadukunda. Waislamu wanatupa chakula na kutupenda. Kabaza ariko ko muri abasilamu tukaba abakristo ni gute mutwitaho gutya mukaduha keya yo kuri iki kigero? Tunauliza, nyinyi ni Waislamu, sisi ni Wakristo, mbona mnatupenda na kutushughulikia namna hii? Bakatubwira terega hano ntabwo muzi ibibazo bihari. Wanatuambia hapa mjui shida iliyopo. Ara abakristo ara abasilamu twese turatotezwa. Wakristo ama Waislamu sote tunateswa. Mureke dukundane kuko duhuje imibabaro. Mwache tupendane maana tuna mateso sawa sawa. Muzi mpamvu twirirwa tuvangura na tutemerana? Mnajua mbona hatukubaliani ama tunagawanyika? Nuko tudafite ico dukora. Ni maana hatuna kile tunaweza fanya. Umunsi nge nawe twahuriye Somalia. Siku mimi na wewe tutakutana Somalia. Tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Tumeenda kuhubiri habari njema. Sinzakubaza idini usengamo. Sitakuuliza dini lako. Sinzaba nshishikajwe na discipline yanyu. Hata sitahuzunishwa na yale ama sitafuatilia yale kibazo kimwe cyo gutotezwa na Al-Shabaab. Tutakuwa na shida moja tu, kuteswa na Al-Shabaab. Ndabizi ko tuzakundana. Najua hapo tutapendana. Kuko tuzaba duhuje imibabaro. Maana tutakuwa na mateso sawa sawa. Ariko kubera ko hano tudafite ico dukora. Lakini maana hapa hatuna cha kufanya. Twirirwa dupezanya. Kila wakati ni kuzozana. Bamwe bose urusengero rusa gutya. Au wamejenga kanisa kama hili. Kubereka ko natwe dukomeye. Nasi tuonyeshe tuko na nguvu. Wamenunua vyombo vyenye bei. Korale mu rusengero. Tunakwaya kanisani. Hanyuma mbwira korale yo mu rusengero ko ari bo bazakora na concert. Nikaambia wakwaya kwamba watafanya mkutano. Bahita bafata abantu babiri bo muri bo gukora ku rusengero wacu. Wakachukua tu wawili miongoni mwao. Bohereza abatasi babiri bajya gutata iyo korali izaza ubugiririmba. Wakatuma wapelelezi wawili kwenda kuangalia vile hiyo kwaya itakuja uwe inaimba. Hanyuma bishura umuntu bakorera coaching kugira ngo bazemeze korali izaza. Wakalipa mtu ambaye atawafundisha kuimba ili wale watakuja wawajue kweli wanajua kuimba. Ndababara. Niliposikia nikahuzunika sana. Byibuze ntibashoye mu gusenga. Basi sisi wangeomba. Barashaka gusa kuzemeza abandi ko ari bo bambere. Wanataka tu wengine wajue wao ndio wa kwanza. Uko mudafite ico mukora. Ni kukosa cha kufanya. Tugifite nabwo twakwemezanya. Maana tukiwa nayo hatuwezi fanya. Intego yaba ari imwe kuzana umunyabyaha kuri Yesu. Kusudi inaweza kuwa moja tu, kuleta mwenye dhambi kwa Yesu. Mwarese tugahindura imyumvire. Simuache tubadilishe fahamu ama nia zetu. Kandi bimvuze ntumugira ngo biri mu rusengero gusa. Na anasema usifikirie ni kanisani tu. Ubu ufasha abagore ukababaza ibintu biri negatifu nk'icumi ku bagabo. Kwa sasa ukachukua wamama uwalize mambo mabaya 10 kwa waume. Bakubwira ijana. Wanaweza kuambia hata 100. Uramutse ufasha abagabo ukababaza ibintu bitagenda neza ku bagore. Ukachukua waume waulize mabaya ya wamama. Bakubwira ibirenze ibyo wabasabye. Atakwambia zaidi ya yale umeuliza. Uramutse ufashe abanyarwanda ukababaza ibintu biri negatifu ku bakongomani. Ukachukua Wanyarwanda waulize mabaya ya Wakongo. Bakubwira nka 300. Atakwambia vitu kama 300. Ufasha abakongomani ukababaza ibintu biri negatifu ku Banyarwanda. Ukachukua Wakongo waulize mabaya ya Wanyarwanda. Ariko nagira ngo nkubwire ko ufata abantu ukabashira mu gatebo kamwe. Kuchukua watu waweke mahali pamoja. Navyo ni ihungabana. Hiyo pia ni shida. Umuntu ashobora gukora icyaha ku giti cye. Mtu anaweza fanya dhambi binafsi. Ariko gufata abantu bose ukabashira mu gatebo kamwe. Lakini kuchukua watu wote waweke pamoja. Ukeneye gusanga umutima. Wewe uko na shida. Dukwiye kumenya ko dukwiye guhinduka mu myumvire. Tujue kwamba tunastahili kubadilisha fahamu zetu. Lakini tugomba gusiga kugira ngo tubane na Kristo akaramata. Kingine tunastahili kuacha ili tuambatane na Kristo. Nukudaha umwanya urucantige. Ni kutopatia wakati yale ya kutukata tamaa. Amakuru aca ku mateleviziyo menshi n'urucantege.
Habari ambazo zinapita kwa televisheni mingi ni mambo ya kukata moyo. Ibica ku rezo sosiyo zanyu navyo n'urucantege. Yale yanapita mtandaoni pia ni hivyo hivyo. Akarengane kari mwisi byose n'urucantege. Dhuluma ambayo iko duniani yote inakata tamaa. Ivyo ntabwo bikwiye kuba impamvu yo kutabana na Kristo akaramata. Hiyo istahili kuwa sababu ya kutoishi na Kristo milele. Mbibutse ko Yesu atigeze atubwira ko tutazabinyuramo. Niwakumbushe Yesu kusema hatutapitia yavuze ngo haya. mwisi muri n'amakuba muhumure nanesheje isi. Alisema mvumilie maana nami nilishinda dunia. Rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 4:8. Wakorintho wa 4:8. Haravuga ngo dufite amakuba impande zose. Tuna maafa pande zote. Ariko ntidukuka imitima. Lakini hatufadhaiki. Turashobewe. Ndio tumekosewa nami. Lakini hatujakata tamaa. Turarenganywa. Tunadhulumiwa. Ariko ntiduhanwa. Lakini dukubitwa hasi. Ariko ntidutsindwa. Amen. Nta mpamvu y'uguha umwanya urucantege. Hakuna haja ya kupatia nafasi kile ambacho kinakukata tamaa. Abantu bahora bategereje ibibaca intege. Watu wanangoja tu habari za kuwakata tamaa. Turasa nkaho twahahamuwe n'ibibi duhura nabyo. Sisi tumesumbuka sana na mabaya tunakutana nayo. Hashize iminsi 2 tumvisha inkuru mbi abari gutangara. Kiasi kwamba ukimaliza siku 2 bila kusikia habari mbaya unashangaa. Uraha umwanya urucantege cyangwa uraha umwanya Kristo mu mutima wawe. Utapatia nafasi Kristo ama yale anakukata tamaa. Nagira ngo mbibutse ko dukwiye no guhindura amaso turebesha. Niwakumbushe lazima tubadilishe hata macho tunayotazama. Aliye babwiye Elisa ngo bimeze nabi Samaria. Kuna wakati waliambia Elisha ni mabaya Samaria. Watu wanakula wengine. Bari ibihanga by'indogobe. Wanakula punda. Bari amahurunguru y'inuma. Hata mavi ya hua. Arangije arababwira ngo ejo ku irembo ry'Isamariya. Kwambia kesho katika lango la Samaria. Unga itanunua shekeli moja. Aliyekuwa analinda mfalme akasema haya haiwezekani. Hata mbingu ifungue madirisha yake. Haya hayawezekani. Sina muda wa kupiga kelele nao. Yale nimesema utayaona lakini hautayaona. Asubuhi chakula ilikuwa imepatikana. Mfalme akampatia kilo. Ili apimie wengine chakula. Akamkanyaga akakufa kabla hajakula. Lakini alikuwa ameyaona. Turarebesha amaso bitagenda cyangwa turareba ku Mana igikora byose. Tunaangalia kwa macho yale hayako sawa ama tunatazama Mungu mweza yote. Kuri ubu amaso yawe ari kureba iki? Kwa sasa macho yako yanatazama nini? Ari kureba inkweto zishaje? Inatazama viatu mzee? Ari kureba muri stock nta kirimo? Ama hakuna chakula nyumbani? Ari kukwereka imyaka umaze Nairobi inakuonyesha miaka umemaliza Nairobi hujaenda ngambo. Ari kukwereka ko abandi bashatse utarashaka. Kuonyesha wengine wameolewa wewe bado hujaolewa. Ari kukwereka ko abandi bavyaye kabiri. Ama wengine wamezaa mara mbili. Ari kukwereka ibyo wabuze. Inakuonyesha yale umekosa. Ariko hari ibindi Imana yakoze. Lakini kuna mengine Mungu alifanya. Ntabwo dukwiye gushingira ubuzima kubitagenda. Hatuwezi kuweka maisha kwa yale ambayo si sawa. Hari dukwiye kuyubahira. Kuna mingi tunafaa kumshukuru Mungu kwake. Ntabwo dukwiye guha umwanya urucantege. Tusipatie nafasi yale ya kutukata tamaa. Abantu benshi bashira umutima kubaguye bavuga ati nawe uzananirwa. Watu wengi wanaona wale walianguka wanasema nao watashindwa. Runaka se nivyanze. Si ilikataa kwa fulani. Uratangira si uzabigezaho. Utaanza utafikisha wapi? Abatangiye ntivyananiranye. Wale walianza si walishindwa? Abariya ntabwo ari wowe. Hapana, wale si wewe. Uri umutsinzi no kurushaho. Wewe ni mshindi zaidi. Uyeshejwe n'amaraso ya Kristo. Kwa sababu ya damu ya Kristo Yesu. Abandi baguye uzahareba. Wale wengine walianguka wewe utapita. Wewe ni mwenye baraka. Nta mpamvu yo gushingira ubuzima kurucana. Hakuna haja kuangalia yale ambayo si sawa. Nico gituma umuntu azasigase. Ndio maana mtu atamwacha baba yake. Akabana na Kristo. Na kuambatana na Kristo. Akaramata. Milele. Ndakomeje ibyo dukwiye gusiga. Naendelea na yale tunastahili kuacha. Ikindi dukwiye gusiga n'umujinya n'uburakari. Kingine tunastahili kuacha ni hasira. Mu byukuri kurakara ni ibintu bitangira umwana ari muto. Hasira ni kitu huanza mtoto akiwa mdogo. Mwarabonye ko umwana iyo utinze kumwoza umuhibera akajyanga. Uliona unapokawia kunyonyesha mtoto unampatia titi anakataa. Cyangwa walimuko rishinzeho amenya adafite ukabona yaba arafite nkamenyo ari kurica. Ama ukimpatia unasikia amekuuma kwa nguvu. Mwarabonye ko umwana arakara wamuhikina gahite gukwita hasi kigashwanya. Uliona mtoto anakasirika ukimpatia kitu anaweza angusha chini saa zingine. Bariya nibo turibo. Hao ndio sisi. Musa avuka kwa Lewi. Musa anazaliwa kwa Lewi. Lewi yari umunyamujinya. Na Lewi alikuwa mtu wa hasira. Hanyuma byatumye Musa avukana umujinya uteye ubwoba. Ilisababisha Musa azaliwe na hasira mingi. Nyuma yuko Imana imuhindura kabla ya Mungu kumbadilisha. Yaravuze ngo mubagwa neza bose bo kwisi ntahungana na Musa. Alisema kwa watu wapole duniani hakuna aliye kama Musa. Mwibuke ko mu mbuto z'umwuka harimo imbuto yitwa ubugwa neza. Kumbuka katika tunda la Roho Mtakatifu kuna tunda linaitwa upole.
nagiye mba mu nama z'abarokore. Nimekuwa kwa mikutano ya waumini. Ukabona umuntu araguhagurukanye. Unaona mtu amekuanza. Ukibaza uyu muntu yavutse ubwa kabiri. Unajiuliza huyu mtu amezaliwa mara ya pili. Yari igaburo ryera. Amekula meza ya Bwana. Yigeze yakira umwuka we. Aliwahi pokea Roho Mtakatifu. Ari mu nama yo mu rusengero. Mko kwa mkutano kanisani. Mutagira ngo ni hinga y'urusengero. Usifikirie ni nje ya kanisa. Ubwo simvuza abagabo n'abagore badashobora gukora ikiganiro ngo bakirangize badashwanye. Nasema wake na waume hawezi fanya mazungumzo kabla ya kukosana. Kubera iki? Kwa nini? Hari ibintu banze gusika. Kuna vitu wamekataa kuacha. Hanyuma ikindi tugomba gusika. Kingine tunastahili kuacha. Ni umuhangayiko. Ni mahangaiko. Uya guhangayika ni Kiswahili. Iyo umuntu yahangayitse atakaza ibyiringiro. Mtu anapohangaika anapoteza matumaini. Iyo umuntu ahangayitse kwizera kurapfa. Mtu anapohangaika imani inapotea. Iyo umuntu ahangayitse ntashobora kugira ibyishimo. Mtu akihangaika hawezi kuwa na furaha. Iyo umuntu ahangayitse umutima ujugunya amahoro. Ama anakosa amani moyoni. Biragoye ko uyu muntu yasenga ngo asabane n'Imana yuzuye guhangayika. Ni vigumu mtu aombe awe na uhusiano na Mungu kama amejaa mahangaiko. Ngo mbibutse ko 70% y'ibyo duhangayikiye ibintu bitazigera bibaho. Niwakumbushe 70% ya vitu tunahangaika havina. Ibintu duhangayikiye ni ibintu bituzanira kwiganyira. Ni vitu tuletea manunguniko tu. Ijambo rivuga ngo ntukiganyire ryanditse muri Bibiliya inshuro 300. Neno usema usifadhaike limeandikwa kwa Biblia mara 300. None urebe inshuro byuko uhangayitse. Fikiria mara unaamka ukihangaika. Uhangayikishijwe n'ibintu bitari ukuri. Mahangaiko ya vitu ambavyo si kweli. Yohana 14:27. Yohana 14:27. Haravuga ngo mbasigiye amahoro. Nawachia amani. Amahoro yanjye ndayabahaye. Amani yangu nawapa. Icyakora simbaha nk'uko abisi batanga. Kinisipeani kama watu wa dunia. Imitima yanyu ntihagarare. Mioyo yenu isifadhaike. Kandi ntitinye. Na isiogope. Twakiriye umwami w'amahoro. Tulipokea mfalme wa amani. Nta mpamvu yo kubaho duhangayitse. Hakuna haja ya kuishi na mahangaiko. Mwari muzi ko amaganya y'isi avyiga Imana ikimuka mu mutima. Mlijua kwamba malalamishi ya dunia anaondoa, Mungu anabaki hayuko. Biblia iravuga ngo ntimukagira ico mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana hebuje gose y'umuntu yamenya azarinda imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Biblia inasema tusihangaike kwa chochote, bali tumwamini Kristo katika kila jambo. Murebe hano mbabwira. Tazame hapa niwaambie. Twakoze ubukwe. Tulifanya harusi. Imana itubwira ko tugiye gutangira ishuri rizatinda. Mungu akatuambia tutaanza shule ambayo itachukua muda. Hanyuma tumara imyaka 7 twese nta kazi. Tukamaliza miaka 7 sote bila kazi. Hanyuma mu miterere yanjye ndo mu melancholique. Katika tempera yangu mimi ni n'abantu bitindamo cyane. Ni watu ujifikiria. Noneho tukaryama. Tulikuwa tunalala. Madama agahita asinzira. Mke wangu anasinzia. Kibazo ajya yigirira mu buzima. Hana shida yote maishani. Yeye ngahita ndeba kuri plafo. Mimi naangalia kwa ceiling. Agasinzira. Analala. Mu gitondo aho yasize ndeba ariho nkireba. Anaamka asubuhi mahali aliacha nikiangalia pale pale. Sinzira n'umunota umwe. Sijalala dakika hata moja. Muzi kintu cyabaye. Unajua nini kilitendeka? Amezi 6 yonyene. Miezi 6 tu. Nasanze uruhara rugeze mu mugongo. Nilikuta kipara imefika mgongoni. Nkajya ndeba kuburiri kwishuka aho musatsi watakaye ndawubura. Nilikuwa natafuta nywele kwa kitanda na kosa. Guhangayika usibye ko bizakomeza imvi. Kuhangaika itakuletea mvi tu. Usibye ko bizakuzanira uruhara. Ama upara. Usibye ko bizasiga wibagirwa. Ama itakufanya usahau mambo. Usibye ko bizasiga utacishimiye kuba mu bantu. Ama imalize furaha yako miongoni mwa watu. Usibye ko bizasiga ugira umunabu utazi impamvu yawo. Ama yache uko na uovu tu juu sababu yake. Usibye kuzajya wumva nkano wikora 200. Utakuwa unasikia kama mbeba kilo 100. Kindi guhangayika bizakumarira. Hakuna kingine mahangaiko itakuletea. Bibutse ko ingwara abantu bagwaye 50%. Niwakumbushe magonjwa 50% watu wako nayo. Zijanye n'umutima uhagaze. Ni kuhusu kufadhaika. Urahitamo rero. Utachagua sasa. Urahitamo kugwara. Utachagua kugonjeka. Cyangwa urahitamo kwakira amahoro Imana itanga. Ama kupokea amani Kristo upeana. Bagire mu byambuza gusinzira ico gihe. Kwa ile nilikosesha usingizi wakati. Imana itarakuraho kugera uyu munsi. Kuna ile Mungu hajaondoa hadi leo. Ikintu kuri nge mfata ni nk'igitangaza. Kile mimi nachukulia kama maajabu. Ni maana analala na kandi bitakuweho. Na bado hajaondolewa. Basigiye amahoro. Na wapa amani. Amahoro yanjye ndayabaha. Amani yangu nawaachia. Ushobora kubana na Yesu akaramata. Uwezi ambatana na Kristo. Hanyuma ufite umutima uhagaze. Ukina moyo uliojaa fadhaha. Kitu cha 9. Nagahinda gakabije. Ikali.
urwandiko rwa mbere rwa Petero 4:12. Petro wa kwanza 4:12. Haravuga ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kugeragezwa riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishano, ahubwo munezerwe kuko mufatanije imibabaro na Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Hanyuma Yesaya 61:3 haravuga ngo yantumye no gushiraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cimbo c'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cimbo c'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu cimbo c'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icubahiro. Abantu babiri bahura n'ikibazo kimwe, wanakumbana na shida moja, umwe kikamutera kugwara mu mutwe, moja inamletea stress, hanyuma undi akaba afite amahoro, mwingine anakuwa na amani. Biterwa n'iki rero? Inasababishwa na nini? Nuko ibintu byose twigira hano, vitu vyote ambavyo tunasomea hapa, n'ibyakubayeho mu buzima, na yale yametendeka kwa maisha yako, bikwiye kukuremera imbaraga, inastahili kukupea nguvu zituma uzaca mu bikomeye ntugire ihungabana, isababisha upitie kwa makuu lakini usiwe na wasiwasi. Ibyo mvuze ntabwo mwabyumva, yale nasema labda mtasikia, ariko kuri ubu bavuga ko ibonye abantu 5 bari hamwe, 2 bose bafite ikibazo cyo mu mutwe. Kino ukiona watu 5 pamoja, 2 wako na shida ya kichwa, bamaze kubarura ingwara 1000 zo mu mutwe, wamekwisha kuhesabu magonjwa 1000 ya kichwani. Abantu benshi n'abantu bafite ibibazo by'imitekerereze, watu wengi wana shida ya mawazo, kubera ko bahuye n'ibibinjiza mu gahinda gakabije, maana wamekutana na mambo ya kuwaingiza kwa huzuni. Ntabwo navuga ngo byakubayeho ntibifite ico byagutwaye, siwezi sema yako hayana shida kwako, byasize bikwangije, iliacha imekuharibu. Hanyuma ukwiye gutanguranwa umubabaro utarahinduka ingwara, lazima uanze kupigana kabla hiyo huzuni kuwe ugonjwa. Abantu benshi bafite agahinda gakabije, watu wengi wana huzuni kali. Nagiye mbona abantu mu rusengero, niliwaona watu kanisani batajya baseka bibaho, ambao huwa hawacheki, baseka gusa uko bibagiwe, wanacheka tu wakisahau, nabwo ukabona biri ku mibare, na unaona ni hesabu anapiga. Ukibaza ko twageza aho Imana itangira ibyishimo, mbona tumefika mahali Mungu utoa furaha, hanyuma tukaba dufite abantu barakaye, alafu tuna watu wamekasirika tu. Ubwo niba utishimira mu rusengero uzishimira hera? Kama ufurahi kanisani utafurahia wapi? Ni ikibazo cy'imitekerereze, shida ya fikra. Imana ishobora gutanga ikamba mu cimbo c'ivu, Mungu ishobora gutanga ibyishimo mu cimbo cy'umutima, anaweza kuleta furaha kwa wakati wa huzuni. Imana ishobora gufata ibintu byabaye ivu ikabimezamwo ubuzima. Mungu anaweza fanya vitu vimekuwa kama jivu kuwa na uhai. Hanyuma ikindi dukwiye gutandukana naco, kingine tunastahili kuachana nacho, kugira ngo tubane na Kristo akaramata, ili tuishi na Kristo milele, ni ukumenya kubabarira, ni kujua kusamehe. Dukwiye kwiga kubabarira, lazima tujifunze kusamehe. Abantu benshi bagendana n'abantu bananiwe kuba, watu wengi utembea na watu wameshindwa kusamehe. Kubana na Kristo akaramata ufite umuntu bitse mu mutima wananiwe kubabarira. Uwezi ambatana na Kristo kama kuna mtu umeweka moyoni umeshindwa kusamehe. Mwisengesho rya Data wa twese haravuga ngo utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira. Katika ombi la Baba yetu aliye mbinguni tunasema tusamehe makosa yetu kama navyo tunavyowasamehe waliotukosea. Akabazo gato kamatsiko. Swali moja. Imana ikubabariye nkuko ubabarira wajya mu ijuru. Mungu akikusamehe kama vile wewe unasamehe, unaweza enda mbinguni. Hanyuma ni gute waba ushaka kubabari gutababarira abandi? Vipi unataka kusamehewa na wewe usamehe wengine? Mundebe mbabwira akantu gakomeye. Niangalie niwaambie kitu. Kunanirwa kubabarira waguhemukiye. Kushinda kusamehe aliyekukosea. Ni nko kunywa uburozi wewe ubwawe. Ni kama kunywa sumu wewe binafsi. Ugahora utegereje ko uwo wangari wazafa. Na unangoja yule unachukia akufe. Uri huriyangiza. Wewe unajaribu. Ushobora kuba udasinzira wararasinziriye. Unaweza kosa kulala na yeye analala. Gerageza utandukane nawe. Jaribu kuachana naye. Hanyuma ugira amahoro. Alafu uwe na amani. Na bishobora zagusaba imbabazi. Akiweza atakuomba msamaha. Niba atarazi gusaba ariko we gupfa. Kama hajakuomba msamaha usife nawe. Bizagutera ikibazo niba warananiwe kubabarira. Maana itakuletea shida kama ulishindwa kusamehe. Abayuda babajije Yesu ngo umuntu nancumuraho. Wayahudi waliuliza Yesu, mtu akinikosea nimsamehe mara ngapi? Arababwira ngo 7 ukubye 70. Kwambia 7 mara 70. Ni inshuro 490 mara 490. Ariko nanone 7 ni umubare w'Imana. Na 7 ni namba ya biri efini. Ni ibintu bidafite aho bigarukira. Ni vitu ambavyo havina kiwango. Dutegetswe kubabarira. Tunaombwa kusamehe. Ntabwo Biblia yabidusabye. Biblia Imana ntiyabidusabye, yarabidutegetse. Mungu hajatuomba, ametuamrisha. Tugomba kubabarira. Lazima tusamehe.
Ngira ngo mbibutse kudashobora kwakira imigisha yo mu gakiza warananiwe kubabarira. Kukumbusha huwezi pokea baraka za wokovu kama warananiwe kubabarira. Huwezi jaa Roho Mtakatifu kama umeshindwa kusamehe. Ntushobora kwakira imigisha yo mu gakiza warananiwe kubabarira. Huwezi pokea baraka kama umeshindwa kusamehe. Biragoye ko bwatera imbere ufite wananiwe kubabarira. Na ni ngumu maisha kusonga mbele kama umeshindwa kusamehe mtu fulani. Mbabwira ikintu gikomeye yenda mutazi. Niwaambie kitu labda hamjui. Dufite abagabo bananiwe kubabarira abagore babo. Tuna watu wameshindwa kusamehe wake wao. Dufite n'abagore bananiwe kubabarira abagabo. Tuna wake wameshindwa kusamehe waume wao. Dufite n'abana bananiwe kubabarira ababyeyi. Tuna watoto wameshindwa kusamehe wazazi. Tubiririmbiraho. Tunaimbia pale. Tunijyana ingaburo yera. Tunakula meza ya Bwana. Tulikumba ntaco bidutwaye. Sisi kwetu ni sawa tu. Ariko ibyo bintu mvuze byica gake gake. Lakini yale naharibu pole pole. Bikazagera igihe bikakwica. Hadi kuangamize. Kubabarira ni ikintu cy'ingenzi. Kusamehe ni kitu muhimu. Ikindi dukwiye gukora. Kingine tunastahili kufanya. Kugira ngo tubane na Kristo akaramata. Ili tuishi na Kristo milele. Ni gufata Imana ukwiri. Ni kuchukua Mungu vile alivyo. Abantu benshi bafata Imana ukwitari. Watu wengi chukulia Mungu asivyo. Luka 19:20. Luka 19:20. Haravuga ngo undi araza aramubwira ati mwami dore mina yawe narayibitse ipfunyitse mu gitambaro kuko nagutinye ko uri umunyamwaga ujyana ibyo utabitse ugasarura ibyo utabibye. Mbega umugabo itegeza ko dufite abantu bafata Imana muri ubu buryo. Kuna watu wanachukulia Mungu namna hii. Bafata Imana nk'umunyamwaga. Wanachukulia Mungu kama mtu mgumu. Imana ijyana ibyo itabitse. Mungu anataka yale hakuweka. Igasarura ibyo itabitse. Anavuna mahali hakupanda. Mbega barokora. Jameni waumini. Ibaze kubutunza Imana uzi gutyo. Fikiria kuwa na Mungu ukimjua namna hii. Mana kukiwemeye ko bimbaho. Mungu bora ukubali haya nitendeke. Yaba nkunda ntibyari kuba. Labda ingekuwa hivyo. Kukubaha ntaco byamariye. Kukuheshimu hayo kunisaidia chochote. Ngo nkwibuze ko Imana irigenga. Kukumbushe Mungu anajitawala. Izigereza kukwihanaho. Hata kuja kutubu kwako. Imana iri souverain ikora ibyishatse. Mungu ni mwenye enzi anafanya mapenzi yake. Tugomba nukuyubaha. Kile tunafaa kufanya ni kumheshimu. Nubwo yakunyuza aho utumva uzayigira icizera aho kujyana ni heza. Hata kupitisha mahali utaki vumilia maana yeye ni mwaminifu. Umugabo umwe yari umupasiteri. Mume mmoja alikuwa mchungaji. Noneho yagiranye ibibazo n'Imana. Akakuwa na shida na Mungu. Kuki bansenyera urusengero? Mbona unanibomolea kanisa? Ubukene bukaba bumereye nabi. Mbona umaskini umenizidia? Kandi ngukunda ngukorera. Na ninakupenda na kutumikia. Yaratuye hafi ya Hosea, hafi y'amazi magari. Alikuwa anaishi karibu na bahari. Noneho agenda hafi y'amazi arimo kumva imikorere y'Imana yabyanze gukwigwamo. Akatembea pale akijiuliza mambo haya. Abona kana kacukuye akobo. Akaona katoto kamechimba shimo. Karimwo kuvoma amazi muri Hosea gasuka muri ako kobo. Akichota maji baharini akimwaga kwa shimo hilo. Arakareba. Kamtazama. Arakabaza wakana uri gukora iki? Kamuuliza mtoto unafanya nini? Aravuga ngo wa mpapa ngo ndashaka kuvoma ari amazi yose nkayarangiriza muri aka kobo na Sema nataka kuchota hii maji yote niimwage kwa hii shimo nimechimba. Aramubaza ngo nta kibazo ufite mu mutwe? Anaweza hauna shida kichwani? Tekeza ko bishoboka? Fikiria kama inawezekana. Umwana aramuhindukira amubwira ngo ariko ikibazo turagihuje. Shida ni moja tuko nayo. Uragira ngo imigambi y'Imana kwigwa muri ako gatwe ka. Unafikiria kusudi la Mungu litoshe kwa hiyo kichwa yako? Nuko nari gato. Na vile ni kidogo. Nukuri kose Imana ntizigere kwihanaho. Hakika Mungu hatakuja kuomba msamaha kwako. Irigenga mu byemezi fa. Anajitawala kwa uamuzi wake. Tushinzwe kuganduka no kubaha. Yeye sisi ni kutii tu na kuheshimu. Abantu benshi bafashe Imana nk'uko itari. Watu wengi wamechukulia Mungu asivyo. Batura kugira ngo wanatoa sadaka ili kandi bagahita bakurikiza n'amaso ngo barebe ico yakoze. Na wanafuatisha na macho waone sadaka imefanya nini. Nyene bumva Imana ibagora. Wanasikia Mungu anawasumbua. Gukorera Imana ni ukwikorera. Kutumikia Mungu ni kujitumikia. Nta muntu n'umwe uhari ngune wandikisha ku izina ryawe. Unaandikisha kwa jina lako mwenyewe. Na makambu zamba rugezeyo. Ni taji utavaa ukifika kule. Uragira ngo bigende bite? Unafikiria iwe aje? Nagutinye kuri umunyamwaga. Niliogopa kwamba we ni mtu mgumu. Ujyana ibyo utabibye. Unachukua yale hukuweka. Ugasarura ukajyana ibyo utabitse ugasarura ibyo utabibye. Na kuvuna yale hukupanda. Ikindi tugomba gutandukana nacho. Kingine tunastahili kuachana nacho. Kugira ngo tubane nabo karamata. Ili tuambatane na Kristo. N'ubwibone. Ni kiburi. Iyo usomye Matayo 23:5. Matayo 23:5. Huzuye ubwibone bw'abanyedini. Pamejaa kiburi cha watu wa kidini.
haravuga ngo ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu ba rabi. Aba bantu bari abakuru b'idini ry'abafarisayo. Hawa walikuwa viongozi wa dini mafarisayo. Yesu abavuga haya magambo. Yesu akasema maneno haya kuwahusu. Ngo n'abantu bambara imyenda yanditseho amagambo y'Imana. Ni watu hupanua vikasha vyao vyenye maandiko ya sheria. Hanyuma bakambara inshunda ndende. Na kurefusha matamvua yao. Hanyuma ngo bagakunda imyanya y'abakuru. Wanapenda kukalia viti vya heshima katika karamu. Umeruka gusura umuntu. Niliwahi kutembelea mtu. Mu by'ukuri urusengero rwe rusa nkaho rudahari. Kwa kweli kanisa lake ni kama halipo. Asa nkaho atagira urusengero. Anafanana na mtu hana kanisa. Ariko muri urwo rusengero. Lakini kwa hilo kanisa afitemo intebe ya metero 2. Ana kiti ya mita 2. Uyu muntu ashobora kuba yaravukiye mu ihungabana. Kasema labda mtu huyo amezaliwa kwa shida kubwa. Mu by'ukuri urusengero rusa nkaho ruri ku gasozi. Kwa kweli kanisa ni kama haiko. Ariko yakoze intebe ndende ifite metero. Lakini ametengeneza kiti mrefu ya mita kama 2. Yo, mbega ubugwayi. Ugonjwa huu. Ubwibone, kiburi, ni ikintu gitangirira imbere mu mutima. Ni kitu wanzia ndani moyoni. Kikazagera igihe kigatunguka inyuma. Itafika wakati itokee nyuma. Kandi bishobora kuba ari umugabo. Na inaweza kuwa ni mume. Yagira mu rugo avuga ati ni ngewe mugabo wa hano. Akifika anasema ni mimi mzee wa hapa. Ubundi turabizi ko ari wewe mugabo wa hano. Ndio, tunajua ni wewe mzee wa pale. Ntabwo bisaba ngo bitwibutse. Si lazima utukumbushe. N'ubusanzwe dusangwe tukuba. Hata kawaida tunakuheshimu tu. Utwibutsa ko ari wewe mugabo wa hano. Usitukumbushe wewe ndiye bwana pale. Ni ikibazo cy'ubugwayi. Shida ya ugonjwa hiyo. Ubwibone ni ikintu kibi. Kiburi ni kitu kibaya. Imana igwanya abibone. Mungu uchukia wenye kiburi. Abicisha bugufi Imana ikabahubura. Wale unyenyekea Mungu wanemisha. Ndashaka kuba urugero rw'umwami wa Babiloni. Niwapatie mfano wa mfalme wa Babeli. Yubatse Babuloni mu buryo bugezweho. Alijenga Babeli kwa namna ya kushangaza. Akora ubustani mu kirere. Akafanya bustani angani. Yoherezamwo amazi. Akatuma maji. Yubaka uruzitiro rukomeye. Akajenga ua kubwa. Wari rufite utuzu tw'abarinzi 260. Ilikuwa na manyumba walinzi 260. Yatwaraga ibihugu 127. Alikuwa anabeba hayo. Kuva hagati ya Irani na Iraq kugera mu Buhindi, ugaca mu majyaruguru ya Afrika. Kati ya Iran na Iraq kufika India unapitia. N'igice cy'Uburayi. Unashika hata sehemu ya Ulaya. Hanyuma ahamagara abayobozi b'ibyo bihugu. Akaita viongozi wa hizo taifa. Arangije bakora umunsi mukuru wo gutaha igikorwa remezo yakoze. Wakasherekea hiyo kitu alikuwa amefanya. Yikomanga mu gatuza. Akajifanya mwenye kiburi. Babuloni umugumpesha icubahiro. Akasema Babeli mji unanipatia heshima. Imana yumvisha itarimo. Mungu aliposikia hayuko ndani. Ibwira malaika ngo jya kumunyigishiriza. Kaambia malaika ende unifundishie huyu. Aramufata amutwara mu ishamba. Akamchukua akampeleka porini. Amukura hagati y'abana n'abamurinda. Akamtoa kwa watoto na wale umlinda. Ageze mu ishamba malaika akora ku bwonko ahindukiza akantu gato gusa. Alipofika porini malaika akaguza kitu kidogo tu kwa ubongo wake. Amusiga harigende. Akamwacha na akaenda. Umwami ntekereza ko yahagaze yumvisha naniwe. Mfalme nafikiria alisikia amechoka akatamani kuketi. Atazi ko azahicara imyaka 7. Bila kujua atakaa miaka 7 pale. Ngira ngo yayumvishe anani waravuga ati wakwihengeka. Nafikiria alisikia amechoka akasema nilale kidogo. Akalala miaka 7. Hanyuma Biblia avuga ngo imyenda imucikiraho. Inasema mavazi yakamuishia. Yiga kurisha ubwatsi nk'inka. Akajifunza kukula nyasi kama ng'ombe. Zirashokombora. Akakuwa na kucha ndefu. Amerugoya nk'inyamaswa. Akakuwa na manyoya kama nyama. Imyaka 7 irangije. Miaka 7 ilipoisha. Wakenge karagaruka. Akarudisha akili. Areba hejuru. Akatazama juu. Ahimbaza ibaho ibihe bitazashira. Akatukuze ule uishi milele. Aravuga ngo nibwo nkimenya ko. Sema sasa natambua kwamba bamugakuraho abandi. Anatoa wafalme anaweka wengine. Imana ivuga ati nico nashakaga. Ni hicho nilikuwa nataka Mungu akasema. Uyize neza watsinze. Umejifunza vizuri umeshinda. Subira mu bantu. Rudi kwa watu. Ikintu gitangaje rero. Kitu shangaza sasa. Ntabwo ari ivy'Imana yamwigishije mu ishamba. Si yale Mungu alimfundisha porini. Kitu chantangaje. Kitu kilinishangaza. Nuko ibihugu 127. Ni kwamba inji 120. Batigeze bamenya ko umwami adahari. Hawakujua kwamba mfalme hayuko. Bimaze nko kuryama akicura. Ni kama alikuwa amelala akaamka tu. Yani Imana yafasha abantu mu bihugu 127. Mungu alichukua watu wa inji 120. Akawafanya akili zao. Ntibamenya ko umwami adahari. Hawakujua mfalme hayuko. Nayimereye icubahiro. Tumpe utukufu huyo Mungu. Imana igwanya abibone. Mungu upigana na wenye kiburi. Abicisha bugufi Imana wale unyenyekea Mungu waneemisha. Mbabwira akantu kari ukuri.
Niwaambie kitu cha ukweli. Nimwanga guca bugufi, mkikataa kunyenyekea, muzacishwa bugufi. Mtanyenyekezwa tu. Kandi gucishwa bugufi birababaza. Na kunyenyekezwa inahuzunisha. Nyene no guca bugufi birababaza. Hata kunyenyekea inahuzunisha. Tekereza ucishwe bugufi ni Imana. Fikiria sasa kunyenyekezwa na Mungu. Warigita. Potelea mahali. Warenga aho abantu bagarukira. Utapita mahali watu upifika. Twakwize guca bugufi. Tujifunze kunyenyekea jameni. Sikaje kimwe ngasoza. Nabakisha kimoja nimalize. Kugira ngo ubane na Kristo akaramata, ili uambatane na Kristo, ukwiye kugira imibanire myiza n'abagize umuryango wawe. Unastahili kuishi vizuri na wale mnaishi pamoja wa nyumba yako. Petero wa mbere 3:7. Petro wa kwanza 3:7. Haravuga ngo kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Umugabo n'umugore bakwiye kuba bubahana bakundana kugira ngo amasengesho yabo ye kugira inkomyi. Petero wa mbere 3:7. Petro wa kwanza 3:7. Mke na mume wanastahili kuishi pamoja wakipendana na kuheshimiana ili maombi yao yasiwe na kizuizi. Nagira ngo mbabazi, iyo washwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, niwaulize, ukikosana na mke wako ama mume wako, hanyuma utumvikana n'abavyeyi, ama usiposikizana na wazazi, uraza hano ukayobora kuramya no guhimbaza ukumva bivamo. Unakuja hapo unaongoza ibada unasikia mambo yako sawa. Wasenga ukumva birakunda. Unaweza omba usikie mambo iko sawa. Iyo sengesho wumva rifite aho rirenga. Ile ombi unasikia linapita mahali. Biblia yatubwiye ngo mubane neza kugira ngo amasengesho yanyu atagira inkomyi. Inasema tuishi vizuri pamoja ili maombi yetu yasizuiliwe na chochote. Hanyuma ikindi kizadufasha ni gushira mu bikorwa ibyo twiga. Kingine kitatusaidia ni kuweka kwa matendo kile ambacho tunasoma. Kimwe mu byatugoye mu karere k'ibiyaga bigari. Moja wapo vitu vimetusumbua katika maziwa makuu. Kupatanisha neno la Mungu na maisha. Turabizi kubivuga no kubyigisha. Tunajua kuyafundisha na kuyasema. Ariko sibwo buzima tubaho. Lakini si maisha yetu ya kila siku. Ntabwo Imana yakwigaragaza mu buzima bwacu kandi tutarabanya kuri mu guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Mungu hawezi jidhihirisha kwa maisha yetu kama sisi si wasema kweli kwa kuambatanisha neno lake na maisha yetu. Hanyuma ibyo bizatuma rero dukora ico twaremewe. Hii itatusaidia kutumikia aliyetuumba. Imana yaturemeye ibintu byinshi. Mungu alituumbia mambo mengi. Cha mbere yaturemeye kuyikundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Cha kwanza kumpenda kwa moyo na hekima na nguvu. Imana yaturemeye kuyikorera. Cha pili alituumbia kumtumikia. Imana yaturemeye kuyumvira. Alituumbia kumtii. Imana yaturemeye kuyubaha. Alituumbia kumheshimu. Imana yaturemeye kuyiramya. Alituumbia kumsifu. Turemeye kwamamaza ubwami bwayo. Alituumbia kutangaza ufalme wake. Dukwiye gukora ico twaremewe. Tunastahili kufanya kile tulichoumbiwa. Mbere yuko impanda ivuga tukabona ubugingo, kabla ya parapanda kulia tupate uzima. Kuzuza umugambi w'Imana ku buzima lazima tutimize mapenzi ya Mungu kwa maisha yetu. Nifuza gusoza tugasenga. Tamani kumaliza tuombe. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina. Ndio maana mtu ataacha babake na mamake. Akabana n'umugore we akaramata. Na kuambatana na mkewe. Nge navuze ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina. Mimi nasema kwa sababu mtu atamwacha baba na mama. Na kuambatana na Kristo. Bakabumwe. Wakati utafika wawe mmoja. Ibyo n'ubwira bikomeye. Hii ni siri kubwa. Ibyo mbivuze ku bwa Kristo n'itorero. Hii ni kuhusu kanisa na Kristo. Nagira ngo dusoze gutyo. Nimalize hivi. Kristo we yasize byose. Kristo yeye aliacha vyote. Ako natwe dukwiye gusiga. Lakini nasi tunastahili kuacha. Hari umukecuru umwe. Kuna mama moja mkongwe. Ya umushumba we yagiye kwiga muri Amerika. Mchungaji wake alienda kusoma Marekani. Yiga teolojia y'abayobi. Akasoma teolojia isiyo. Ibaho nyene y'abayobi. Iko ya watu waliopotea njia. Nimubwira ko Imana itabaho. Nakwambia Mungu hayupo. Uwo mukecuru rero munyamwuka. Huyo mama alikuwa mtu wa kiroho. Noneho uwo mushumba azafite kidiplome kiremere yavuye kwiga. Huyo mchungaji akakuja na shahada nzito. Hanyuma iryo joro hari kuwa gatandatu nijoro. Usiku ilikuwa Jumamosi usiku. Imana ibwira mukecuru ngo utwari kinyomoro mu rusengero. Mungu akaambia huyo mama apeleke tunda hili kanisani. Hanyuma Imana yavuga ati ndaza kubwira ico rikoresha. Mungu akamwambia nitakuja kukuambia utaitumia kufanya nini. Bakira umushumba mukuru uvuye muri Amerika kwiga. Ukaribisha mtumishi ametoka Marekani kusoma. Arababwira ati torero naragiye kwigashiza imyaka ingana gutya. Kanisa nilikuwa nimeenda kusoma miaka fulani imepita. Hanyuma byagenze neza naratsinze. Imekuwa vizuri nilishinda masomo. Agata ariko navumbuye ikintu gikomeye. Lakini nimegundua siri kubwa. Nasanze narababesha Imana ntibaho. Nilikuta nimedanganya Mungu hayuko. Imana ntabwo ibaho. Mungu hayuko. Ni ibitekerezo by'abazungu. Ni fikra za watu. Imana ibwira mukecuru ngo isaha y'ikinyomoro irageze. Mungu akaambia mama yule saa ya kutumia tunda imefika. Afata ikinyomoro aragifungura. Akachukua akafungua. Akijyaho. Akakula. Ahita atera urutoki.
akainua mkono. Hari abantu bubashwe mu rusengero cyane cyane abantu bakuru. Kuna watu wanaheshimiwa kanisani sana sana wakongwe. Pastor aramubwira ati mukecuru wavuga igitekerezo shawe. Mchungaji akasema mama unaweza tuambia maoni yako. Ahitabaza pastor ngo iki kinyomoro ndi kurya kiraryoshe cyangwa kirashari. Akauliza yule mtumishi ili tunda nakula ni tamu ama si tamu. Aravuga ati mukecuru ubwenge bwaragushiranye ku buryo utakimenya ibiryoshe n'ibitaryoshe. Mama akili imekuishia kiasi kwamba ujui ile tamu na ile si tamu. Arambwira ngo nangira ngo ngutangarize ko. Sema nataka nikutangazie kwamba. Watwigishije ibyo utazi. Ulitufundisha yale hujui. Abariye Yesu nibo bazi kwa ryoshe. Wale walikula Yesu ndio wanajua kwamba ni tamu. Tuzamuvaho. Hatutatoka kwake. Tuzamukunda. Tutaendelea kumpenda. Tutamtumikia. Kuko tuzicho yamaze mu buzima bwacu. Maana tunajua kile amefanya kwa maisha yetu. Tukuye gusiga byose. Tunastahili kuacha vyote. Akuzura ubuzima bwacu bwose. Ajaye kwa maisha yetu yote. Nimitekerereze, nimikorere. Na fikra na matendo. Na pesa zetu. Ningo zacu. Hata boma zetu. Nejo hazaza hacu. Hata kesho yetu ijayo. Ahantu hose akahayobora. Kila mahali yaongoza. Hanyuma tuzabaho ubuzima buryohewe. Tutaishi maisha matamu. Kunamisha amaso dusenga. Tunamisha nyuso tuombe. Nico gituma umuntu azasiga byose akabana na Kristo akaramata na kuambatana na Kristo. Hari kintu umwuka wera kwibukije ko ukwiriye gusiga. Kuna kitu Roho amekukumbusha unastahili kuacha. Cyabi cy'abantu bazi cyangwa batazi. Iwe watu wanajua ama hawakijui. Ubuzima tubayeho bukwiye kuba buyobowe no gusiga. Maisha tunaishi lazima iongozwe na kuacha. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Tunatoka kwa utukufu hadi mwingine. Icyampa Imana ikadushoboza gusiga imyumvire. Natamani Mungu atuwezeshe kuacha. Tugasiga ibintu byose bitari by'ubumana. Na vitu vyote ambavyo si vya uungu. Tugeze ubwo dufata Imana uko itari. Tumefika mahali ya kusema Mungu hayupo. Tugafata Imana nkaho yaduhemukiye. Tunachukulia Mungu kama aliyetusaliti. Tukwiye kwiga gusiga. Lazima tujifunze kuacha. Ninga Revera Bizimana. Reverend, azadufashe gusenga. Akuja tusaidie kuomba. Nushaka usenga uhagaze. Unaweza omba ukiwa umesimama. Nushaka usenga upfukamye. Ama ukiwa umepiga magoti. Uko bishaka bari kubigenza. Vile unataka fanya hivyo. Ico nzi tugiye gusenga. Kile najua tunataka kuomba. Ubere imbere y'Imana ube umunyakuri. Kwa sababu mbele za Mungu ube mtu wa kusema kweli. Wigira uko wiyumva. Hanyuma Imana iteguye kugira icikora. Mungu amejiandaa kufanya jambo. Karibu mshumba udufashe gusenga. Karibu mchungaji tusaidie kuomba.